ассалому алайкум бинандаҳои азизи гиромӣ, барномаи ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. 2 соли охир гармии баланди ҳаво дар давлатҳои Аврупо ба қайд гирифта мешавад. ҳолати имрӯза аз ҷомеаи ҷаҳон чораандешии саривақтӣ, мутобиқшавӣ ба раванди кунунии табиат ва андешидани чораҳои пешгирикунандаи зарарро ба соҳаҳои иқтисодӣ талаб дорад. Наврӯзшоҳи Азизулло гузориш медиҳад. дар Аврупо баландтарин ҳолати гармии ҳаво ба қайд гирифта шуд. гуфта мешавад ки дар натиҷаи ҳамин гуна гармиҳои пайдар ҳам ҳарорати миёнаи ҳаво дар олам беш аз 1.5 дараҷа селсий боло рафтааст. аз замони пайдоиши ченкунии ҳарорат баландтарин дар моҳи июни соли 2023 ба қайд гирифта шуда буд. имсол бошад ин нишондод аз соли гузашта нисбатан баланд аст. давоми солҳои 2023-2024 хушксолӣ боиси хушкшавии зироати кишоварзӣ, маҳдуд кардани реҷаи таъмини об дар шаҳрҳо, паст шудани сатҳи оби кулу дарёҳо ва дигар ҳолатҳо гардид, ки дар маҷмӯъ ҳамаи ин ҳолат ба соҳаҳои иқтисодию иҷтимоии давлатҳо бетаъсир намемонад. соҳаи кишоварзӣ, хоҷагии ҷангал, хоҷагии об ин аслан асоси иқтисодиёти кишоварзӣ аст, асоси истеҳсоли маводи озиқаворӣ аст. ва имрӯз дар мавриде ки маҳдудияти захираи табиат барало ҳис шуда истодааст, беҳудудии талаботҳои инсонҳо мушоҳида шудааст. инсон афзоиш ёфта истод, аммо захираҳо ҳамон аст, захираҳо камрасӣ ва ғайра ва ғайра имрӯз мушоҳида мешавад. ман амнияти озиқаворӣ илова бар ин имрӯз коршиносон мегӯянд ки 80% истеҳсолоти миллӣ, гӯем истеҳсолоти моддии ҷомеаи ҷаҳонӣ 80%-аш вобастагӣ дорад ба маҳсуле ки хоҷагӣ кишоварзӣ метиҳад ва хоҷагӣ яъне ки ҷангалпарварӣ об метиҳад. худаш об захираест ки нисбат ба захираҳо 100 маротиба бештар истифода мешавад, ҳам барои истеъмоли мардум, ҳам барои истеҳсолоти саноатӣ ва дигар. бинед ин маҳдудиятҳо аллакай ҳис мешавад. масалан оби ошомиданӣ ин муаммо рӯи муаммо аст. ҷомеаи ҷаҳон дар ҳоле аз гармӣ ва хушксолиҳо танқисӣ мекашад ки қаблан президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин бора ҳушдор дода муттаҳидӣ, ҳамоҳангии нақшаҳо ва чораандешии оламиёнро зарур дониста буд. шароити кунунӣ иқлим талаб дорад ки фаъолият дар тамоми соҳаҳо мутобиқ ба талаботи ҳозира ба роҳ монда шавад. албатта ки Тоҷикистон як узви ҷомеаи ҷаҳонӣ аст. ин паёмадҳо низ ба Тоҷикистон таъсир месозад. инро пешгирӣ кардан мо лозим аст. кадом роҳ кардем? мо бояд ки ба ивазшавии иқлим мутобиқ шавем. дар мутобиқати мо чӣ аст? пеш аз ҳама самаранок истифода бурдани замин. яъне ки мо бояд ки он заминҳое ки пеш агар мо 1 ҳосил 2 ҳосил мегирем, аллакай 3-4 ҳосилро гуфтана мо дар кор аст. дуюмаш, он навъи зироатҳо, дарахтори меванданӣ овардан мо лозим аст ки дар шароити Тоҷикистон мутобиқ кардан мондааст ки он ба ивазшавии иқлим тобовар бошад ва онҳо талаботшон хусусан ба намӣ камтар бошад ва бо як масрафи ками об он тавонем ки ҳосил гирем. ва дигар бошад агар ин такмил додани усули парвариши зироатҳо аст. мо усулҳои муосир хусусан дар самти обёрӣ, ҳам обёрӣ масалан қатрагӣ аст, боронӣ аст, вобаста ба намуд ва намуди зироатҳо онро истифода бурдан модар кунад. таҳлилгарон пешгӯӣ мекунанд ки баландшавии ҳарорат, кам шудани имкониятҳои табиӣ барои истеҳсоли маводи ғизоӣ, норасоии об ва дигар ҳолатҳо метавонад ба норасоӣ ва болоравии арзиши маҳсулоти ғизоӣ дар бозори ҷаҳонӣ оварда расонад. иҷрои саривақтии супоришҳои роҳбари давлат, таъмини истифодаи самараноки замин ва аз як қитъа ба даст овардани чанд ҳосил тавонист ба фаровонии маводи ғизоӣ ва баландшавии самаранокии замин дар Тоҷикистон мусоидат кунад. бо назардошти ҳолати кунунии ҷаҳон, саривақт гузарондани кишти такрорӣ ва обёрию мутобиқ ба талабот парвариш кардани зироат ин шабу рӯз зарур дониста мешавад. реҷаи обёрия давоми рӯз тағйир додан дар кор, яъне обёрӣ кӯшиш кардан дар кор ки дар маҳалҳои салқин, яъне ҳарорат паст шуданда зироатҳои обёрӣ кардан дар кор. аз мавсимҳои пештарада ҳозир дарахту зироатҳо бисёртар ба об серталаб ҳастанд. реҷаи дурусти обёрӣ намии хокро таъмин месозад ва аз танқиси об, яъне заминро пешгирӣ менамояд ва
аз ҳад кам обёрӣ кардан ё ин ки гӯем аз ҳад зиёд обёрӣ кардани замин ба гирифторшавии ҳар гуна касалиҳо ва ҳар гуна пайдошавии ҳар гуна ҳашаротҳои зараррасон оварда мерасонад. коршиносон барои таъсир надидан аз дигаргуншавии иқлим қабл аз ҳама мутобиқ гардонидани раванди кишту парвариши зироатро ба шароити кунунии табиат зарур медонанд. ин шабу рӯз бояд обёрӣ ва нигоҳубини зироат мутобиқ ба талаботи кунунӣ ба роҳ монда шавад ва имкониятҳои табиӣ дар асоси таҷрибаи муосир пурра барои рушди соҳаи кишоварзӣ истифода гардад. наврусиҳои азизулло, фарҳоди восе, мақсади мақсад, ахбор. корҳои сохтмонӣ дар шаҳри Хоруғ вусъати тоза касб мекунад. дар шаҳри Хоруғ бунёди аз навсозии манзилҳои истиқоматӣ, баландошёна, марказҳои савдою хизматрасонӣ, роҳҳои мошингард ва майдончаҳои варзишӣ ҷараён дорад. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. шаҳри Хоруғ, маркази вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар замони соҳибистиқлолии мамлакат зери назари хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта, дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин гӯшаи мамлакат низ бо ҳидоятҳои неки сарвари давлат корҳои созандагӣ ва бунёдкорӣ мушоҳида гардида, инфрасохтори ҳаётан муҳим қомат афрохтааст. хурду бузурги шаҳри Хоруғ аз раванди бунёдкориву созандагӣ ва марҳилаи нави рушди Хорухшаҳр изҳори миннатдорӣ намуда ба пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати рушди ҳамаҷонибаи шаҳри Хоруғ арзи сипос баён менамоянд. зеро дар доираи таҷлили бошукӯҳ аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳар як кӯчаву хиёбони маркази вилоят раванди корҳои ободониву созандагӣ бо суръати баланд идома дошта, иншооти таъиноти иқтисодиву иҷтимоӣ қомат афрохта истодааст. ҷиҳати сазовор таҷлил намудани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Хоруғ сохтмони 301 иншооти хурду бузургро ба маблағи 1 миллиарду 98 миллиону 599 ҳазор сомонӣ нақшабандӣ намуда то ба ҳоли ҳозира беш аз 204 иншоот ба маблағи 207 миллиону 641 ҳазор сомонӣ мавриди истифода қарор гирифтанд. бояд қайд намуд ки соҳаи сохтмон яке аз соҳаҳои муҳими иқтисодӣ ба ҳисоб рафта зери назорати доимии мақомоти иҷроии давлатии шаҳри Хоруғ қарор дорад ва тамоми иншоотҳои сохташаванда бо масъулияи сифати аъло сохта шуда истодаанд ва дар ин замина қайд намудан зарур аст ки тамоми масъулияи сохтмонӣ аз корхонаҳои саноатии шаҳри Хоруғ харидорӣ гардида истодаанд. мо умеди комил дорем ки дар то таҷлили ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон симои шаҳри Хоруғ ба яке аз маконҳои диданибоб ва зебо мубаддал хоҳад гардид. дар доираи ташаббусҳои неки роҳбарияти олии мамлакат ва тасдиқ гардидани нақшаи генералии шаҳри Хоруғ имрӯз дар қадқади роҳи асосӣ бунёди манзилҳои истиқоматии зебо ба нақша гирифта шуданд ки дар 5 соли оянда теъдоди онҳо то ба 20 бино расонда мешавад. ин тадбири неки ҳукумати мамлакат ба таъмини талаботи аҳолии шаҳри Хоруғ бо манзилҳои зист буда заминаи хубе барои зебогии маркази вилоят ва ободии ин гӯшаи кишвар мебошад. дар баробари ин дар хиёбони Шириншоҳ Шоҳтемури шаҳри Хоруғ шаҳраки тем таъсис дода шуда дар асоси нақшаи генералии он дар ин мавзеъ дар баробари бунёди корхонаҳои бузурги саноатӣ ҳамчунин биноҳои маъмурӣ барои кормандони идораву муассисаҳо рафта истодааст. ҷой барои сохтмон дар мавзеи теми шаҳри Хоруғ дар масоҳати 474 метр квадратӣ барои бунёди бинои раёсати кишоварзии вилоят ҷудо гардида корҳои бунёдӣ то ҳоло идома доранд. барои анҷоми пурраи сохтмон мутобиқи харҷнома соли 2021 маблағи зиёда аз 3 миллион сомонӣ пешбинӣ карда шуд ва ҳар сол тариқи тендер барои пешбурди корҳои бунёдӣ миқдори муайяни маблағ дар асоси харҷномаи соли 2021 ҷудо гардида то соли 2023 маблағи 1 миллиону 438 ҳазор сомонӣ аз худ карда шудааст. бинои раёсати кишоварзӣ аз 3 ошёна иборат буда дар ошёнаи якуму дуюм ва сеюм 9 утоқи корӣ ва толори маҷлис барои 36 ҷои нишаст ҷо дода шудааст. аллакай корҳои зиёд аз қабили васлу назби хатти таъмини нерӯи барқ андовакунӣ ба анҷом расонда шуда ҳар се қабати бино ба сафедкунӣ омода карда шудааст. дар баробари иншооти дигари таъиноти иқтисодиву иҷтимоии корҳои бунёдӣ имрӯзҳо дар бинои 3 ошёна барои муҳандисон ва мушовирони лабораторияи ташхиси хоку ҷисмҳои кӯҳӣ дар мавзеи теми шаҳри Хоруғ бо нерӯи бинокорони ширкати China Road Brin Corporation аз ҷумҳурии мардумии Чин идома ёфта ин иншооти муҳим барои пешбурди корҳои сохтмонӣ дар роҳи байналмилалии Душанбе, Кӯлоб, Дарвоз, Хоруғ, Мурғобкулма дар пешоруи истиқлолияти комили миллӣ
мавриди баҳрабардорӣ қарор дода хоҳад шуд. боиси қайд аст ки корҳои бунёдӣ айни замон дар ҳар як иншооти таъиноти гуногун дар шаҳри Хоруғ пурра бо ҷалби кормандони маҳаллӣ мутобиқ ба талаботи замон рафта истодааст ва сохтмончиёни маҳаллӣ кӯшиш намуда истоданд то иншооти муҳимро бо сифати баланд дар муҳлати муайян гардида ба истифода диҳанд. тоҷинисои Файзуллобек, Комил Хубоншоев, шаҳри Хоруғ, Ахбор. با استقبال جشن 35-سالگی استقلال دولتی در ناحیه قبادیان بنیاد و از نوسازی انشاءات تعیینات گوناگون به نقشه گرفته شده است. دوام سال روان بیش از 25 کیلومتر راههای ماشینگرد محله اسفالت پوش کرده می شود. گزارش در این خصوص. آمادگی و تجلیل جشن 30 سالگی استقلال دولتی و همکنون استقبال از 35 سالگی استقلال ثابت نمود که ساکنان ناحیه قبادیان در برابر تجربه خوب عرصه کشاورزی داشتند در سمت آبادانی و سازندگی نیز ثابت قدم و تشبثکارند. مثال واضح روند با ثبات سازندگی در ناحیه این تعمیر و از نوسازی راه و پل‌های ماشینگذر میباشد که ساکنان جماعت‌های شهرک و دهات از همدیگر تجربه کرده پای هم راه‌های حدود ده و روستاها را توسط حصه‌گذاری دسته‌جمعانه منفرج کرده، همچنین چراغان‌کنی، نوسازی جویبارهای آبپرت‌های کنار راه‌ها و دیگر عمل‌های مربوطه را انجام می‌دهند. راه‌های ماشینگرد مرکز ناحیه که سال‌های زیاد به تعمیر و نوسازی نیاز داشت اکنون در دایره آمادگی با تجلیل سزاوار جشن 35 سالگی استقلال دولتی میهن مرحله به مرحله منفرج کرده می شوند. با دستگیری صاحبکاران، شخصان سخاوتپیشه، مردم زحمتکارین ناحیه قبادیان راه‌های اهمیت محلی داشته اسفالت پوش گردیده ایستاده است که زیاده از 6-7 کیلومتر در یک هفته گذشته علاقه راه اسفالت پوش کرده شدند و این اقدام دوام دارد. طبق اطلاع در نتیجه همکاری ثمره بخش میان مقامات محلی با ساکنان و جلب توجه بیشتر اهل جامعه بر روند آبادانی دوام سال جاری در ناحیه قبادیان منفرج کنی زیاده از 25 کیلومتر راه‌های سطحی محلی به نقشه گرفته شده است. در انجام چنین اقدام‌های سازنده در برابر صاحبکاران و دیگر نفران سخاوتمند سخاوتپیشه همچنین به تنظیم در آمدن برگزاری جشن و مراسم‌های گوناگون که خراجات زیاد را طلب می‌کرد و آن نفرانی که نیت سفر حج را داشتند بیشتر سهمگذاری کرده ایستادند. مغلب که توپ کردیم قدی اول اویلمون من دامیر راه کردیم که سووش رزاق خونه خدمت نرفتیم پل همین دادیم. انا سووش تو وقتی که همین مثال اسفالت است همون رنگ خونه خدمت بودن سووش میره خد همسایه و خش تورم همش همین پل همین صرف کردن. ساکنان وطن دوست و مهنتکارین ناحیه قبادیان چنین روند با ثبات کارهای آبادانی و در این زمینه مرحله به مرحله بهتر گردانیدن شرایط خوبتر و جوابگوی زمان را در همه سمت و ساحه‌ها از آرامی و ثبات وطن دانسته برای در عمل تطبیق کردن هدفهای ملی کمر همت بسته‌اند. زیرا به اندیشه آنها مهمانان و سیاحان زیادی که به کشور زیبا منظر ما میآیند باید نسل امروز را چون نیاگان صاحب تمدن و آبادگر آن بهای مثبت دهند. آرامی هست، تنجی هست، همه آبادی ها سرچشمه میگیرد از تنج و امان بودن، صلح و ثبات، آسمان صاف با دستگیری جناب عالی است که همین خیلی آبادی شده ایستاده است. طریق تلویزیون میبینیم در تمام جمهوری تاجیکستان آبادی رفته ایستاده است. پس ما هم کمر همت بسته بهر آبادی سهم ارزنده گذاریم. تخت سنگین در فهرست یونسکو داخل شدن. امید داریم که سال تا سال تخت سنگین یکی از موضوعهای گویم که دیدن میکردگی جو برای سیاحان خارجی و داخلی میشن از این راهها هزارها انسانها هزارها شخصان خارجی میگذرند و احسن برای ما صاحب دهه ها میگن که راه ها را منفرش کردیم آباد کردیم. با اطلاع مسئولین همین گونه آماده سازی اسفالت با استفاده از مصالح وطنی و توصیه متخصصان در دیگر دهه ها نیز به راه مانده شده توسط جلب تکنیک های راهسازی راه ها پی هم تعمیر و نوسازی کرده می شوند. زیرا تعمیر و مساعد بودن راه های ماشینگرد برای تقویت روند کارهای تعمیری و ساختمانی در دیگر انشاءات مورد نظر مساعدت می نماید. اسماعیل صاحب نظر، موسی نور محمد، ناحیه قبادیان، اخبار.
سال 2024 با بیمارخانه مرکزی شهر ترسونزاده 85 کت فونکسیونالی، دستگاه‌های رنتگنی رقمی سیار، ثبت برقی دل، اکسیژنراتور و دیگر تجهیزات معاصر طبی وارد گردیده. در این زمینه طبیبان به ساکنان خدمت‌رسانی بلند طبی می‌رسانند. تفصیلات بیشتر در گزارش نوبتی. جریان کارهای تعمیری نمای بیرونی بیمارخانه مرکزی شهر ترسونزاده، رنگ و بار بینای اساسی و بیناهای علاوگی آن از حساب صاحبکاران انجام داده شده. این روند در همه بیناهای بیمارخانه ادامه داده می شود. در همین زمینه شعبه یاری تجلی طبی از تعمیر کلی برآورده شده، در تیرزه های پلاستیکی نصب گردیده با کت‌های فونکسیونالی و تجهیزات و لوازمات معاصر طبی تامین کرده شده است. تکنولوژی نو در دیگر شعبه ها نیز کاری طبیبان را به مراتب آسان نموده، برخی آنها در حالتهای احتمالی با قوه برق ذخیره گردیده مدت یک چند ساعت کار میکنند. در تمام شعبه بیمارخانه از تمام جمهوری بیماران اومده مراجعت نموده، بستری شده توبت گرفته ایستادند. در خود همین روز مگر در بیمارخانه 10 نفر بیماران از دیگر شهرهای جمهوری، از آن جمله 1 نفر از جمهوری ازبکستان بستری شده توبت گرفته ایستاده است. از جانب وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی جمهوری تاجیکستان قریب به مبلغ 2.5 میلیون سومانی تجهیزات موادهای طبی وارد گردید. از آن جمله به بیمارخانه 1 عدد دستگاه رنگین رقمی سیار وارد شد. در این مدت 85 عدد کت‌های فونکسیونالی وارد گردند که از آن ما در دهه مدنیت جماعت دهات جوهر رحمان یک فیلیال شعبه تولدخانه شدیم با 10 کت فعالیت کرده شده است و اون تجهیزات و اسباب‌هایی که موادهایی که برای این شعبه لازم بودند همه از جانب بیمارخانه مرکزی شهر ترسونزاده تامین کرده شد. دوام 6 ماه سال 2024 با بیمارخانه مرکزی شهر ترسونزاده دستگاه‌های رنتگنی سیار، ثبت برقی دل، اکسیژنراتور و دیگر تجهیزات معاصر طبی وارد گردیده است که کار طبیبان را آسان نموده به ساکنان خدمت رسانی می‌کنند. در این برابر برای بستری نمایی بیماران 85 کت فونکسیونالی وارد شده است، ولی طبق اطلاع مسئولین همان نارسایی چنین کت‌های زمانوی در این بیمارخانه وجود دارد و در موافقت با وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان در آینده پورا تامین کرده می شود. 2 حجره بکار خورده که بود در آنجا شعبه نو شریان و ورید برای تشخیص توبات بیماران دل و رگ‌های خونگرد تعمیر شده تشکیل کرده شد که در این روز با موافقت فعالیت دارد و بیماران پیش اگر برای گذراندن تشخیص توبات به شهر دوشنبه می‌گرفتند برای دوپلر رو برای اخوای دل و برای گذاشتن سین امروز باشد در خودی همین بیمارخانه در همین شعبه نو تشکیل شده همین و تشخیص گذرانده شده. توبت نیز در شعبه بیماری دل بیمارخانه گذرانده می شود. همزمان جهت پورا تامین نمودن شعبه ها با برق در حالت های احتمالی در بیمارخانه 2 عدد گنراتور برق دهنده 110 و 700 کیلووات به طور خودکار فعالیت می کنند. پرداخت حق خدمت رسانی های طبی به طور غیر نقدی انجام داده شده. برای آسان نمودن این روند در بیمارخانه 3 عدد پست ترمینال ها نصب گردیده‌اند. بیمارخانه مرکزی شهر ترسونزاده یکی از کلانترین ها به شمار رفته، در آن 33 شعبه و 570 کت بستری نمایی فعالیت می نماید. این زمان در بیمارخانه زیاده از 1100 نفر کارمندان که از آن 160 نفرشان را طبیبان و 563 نفر را همشیره های طب تشکیل داده به طبابت و نگاهبین بیماران مشغول هستند. کوشش میکنیم که با همه این غمخوری‌هایی که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان شده ایستاده است ما خدمت رسانی را با بیماران باز هم بهتر کنیم و صفت خدمت رسانی بهتر شده بیماران با طب خوش و سالمی بردوام از بیمارخانه برنده روند. باید گفت که ساحه تندرستی و بهتر نمودن سطح و صفت خدمت رسانی طبی به اهالی زیر توجه پیوسته رهبریت دولت قرار داشته. با مؤسسه های تندرستی مملکت دوره به دوره واردات تجهیزات نو از کشورهای پیشرفته دنیا و مجهزگردانی آنها با لوازمات ضروری عملی گردانیده می شود. فریدون سبحان، صدرالدین ابراهیم، شهر ترسونزاده. اخبار. гармшавӣ аз ҳад зиёди ҳаво ба саломатӣ ва зиндагии инсонҳо таъсири манфӣ мерасонад. Ин ҳолат масъунияти баданро заиф мегардонад. гузориши Комрон Одиназода. фасли тобистон бо гармии муқаррарӣ истироҳату фароғат ва неъматҳояш зебову дӯстдоштанист, аммо аз меъёр боло рафтани ҳарорати ҳаво дар ин фасли сол ба инсон таъсири манфӣ мерасонад. ҳангоме ки ҳарорати ҳаво аз ҳудуди 40 дараҷа боло меравад, мутахассисон аз таъсири он ба саломатӣ ва некуаҳолии кӯдакону пиронсолон ҳушдор медиҳад. аз гармии зиёд кӯдакону навзодон осебпазиранд, зеро ҳарорати аслии онҳо нисбат ба калонсолон ба таври назаррас баландтар шуда, зери хатари гармӣ ва баъзе бемориҳо
ҳо қарор мегиранд. ҳавои гарм инсонҳоро ба беобшавӣ ва баланд шудани ҳарорати бадан гирифтор мекунад. кӯдакони навзод ва хурдсол дар танзими ҳарорати худ мушкили зиёдро мекашанд. бо омадани фасли тобистон гармии ҳаво имрӯз аксарияти мардуми кишвар аз бемориҳо шикоят мекунанд, муроҷиат мекунанд ки онҳо масалан бемории фишор баландӣ доранд, бемории дилу рагҳо доранд, бемории диабети қанд доранд. ба шаҳрвандон муроҷиат кардани гуфтанӣ ҳастам ки безарурат ба кӯча сайру гашт накунанд, метавонанд ҳангоми бегоҳӣ бештар сайру гашт кунанд то ки онҳо дидаву дониста худро гирифтори бемориҳо накунанд. инчунин дар ин фасл тибқи мушоҳидаҳо аксарияти кӯдакон ба бемории дарунравӣ гирифтор мешаванд. онҳо дар анамун кӯлҳо обозӣ мекунанд, обҳое ки масалан ифлос аст, вақте ки зери об мешаванд ҳатман аз он об менӯшанд, оқибат ба бемории дарунравӣ гирифтор мешаванд. ба ҳамин хотир хуб мешавад кӯдакон зери назорат гирифта шавад ва аз меваву сабзавоте ки имрӯз дар ватани азизамон ба таври васеъ истифода мешавад зиёд истифода баранд. таҳлилҳо нишон доданд ки якбора гарм шудани вазъи ҳаво дар мамлакат пеш аз ҳама ба ғарқшавии баъзе шаҳрвандон бахусус насли наврас ҳангоми оббозӣ мегардад. ин ҳолат ҳамчунин таъсири худро ба ҳолати равонии одамон мегузорад. дар ин баъз мутахассисон тавсия медиҳанд ки сокинон безарурат ба берун набароянд. гармӣ аз ҳад зиёд метавонад шахсоне ки гирифтори фишорбаландӣ ҳастанд, бемории дил ҳастанд, бемории диабети қанд ҳастанд, яъне ки оризаҳои оқибат ба як зарари ҷиддӣ оварда мерасонад. аз ҳамин хотир хуб мешавад ки дар ин шабу рӯз бештар худро эҳтиёт кунанд ва ҳарчие ки табибон тавсия метиҳад аз рӯи гуфтаҳои табибон амал кунанд, бештар дар анамун соягиҳо сайру гашт кунанд ва дар худро аз зери шӯи офтоб эмин нигоҳ доранд. гармшавии иқлим дар миқёси олам таъсири манфии худро дар шакли пастшавии сифати ҳаво ва ифлосшавии муҳити зист, саломатии аҳолӣ, заифшавии қабати азонии атмосфера, обшавии пиряхҳо, ифлосшавии обҳо, нобудшавии ҷангалзорҳо, мушкилиҳо дар соҳаи кишоварзию чорводорӣ, зери об мондани баъзе минтақаҳои соҳилӣ, биёбоншавии заминҳо ва вайроншавии роҳҳо мерасонад. нишонаҳои тағйирёбии иқлим дар он зоҳир мегардад ки дар тамоми ҷаҳон гармию сардиҳо ва боришоти ғайриинтизор рух дода истодаанд. вобаста ба ҳифзи муҳити зист, манбаъҳои обӣ, захираҳои маҳсулоти ниёзи аввал ва дар маҷмӯъ барои таъмини солимию зиндагии шоиста мебояд аз тавсияи мутахассисон ва имкониятҳои мусоид бо самар истифода намуд. бинандаҳои гиромӣ, то нашрҳои баъдӣ бо иттилои тоза.